Hallelujah. Number 4 bazalwane. Lo mnyaka lophelile kwaba is a prophetic word. Kimi number 4 ku7 yemantombazane. Hallelujah. Namuhla number 3. Number 7 last year. Kwaba prophet kimi ngoba vele number 4 ku7 yemantombazane. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. Ngibingelele apostoli mama apostoli. Bingelele bafundisi bonke ngekwehlukana kwabo. Bingelele ushers and protocol praise and worship team. Egameni lika Jesu bomake boba betinsizwa tintombi. Egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. Ngimela kutosho ukuthi mama nasi ndodana nangu nyoko. Hallelujah. Kwakungelula kuJesu kokuthi akhulume lawo magama egameni lika Jesu kokuthi souyashiya emhlabeni uyahamba uya ezulwini. Kwakungelula kuma kwaJesu kubona indvodzana yakhe ilenye esiphambanweni ishayiwe itfukiwe ikhafunelwe yagwazwa yendiwa konke kepha kwentekile konke lokho usamile umbukile umvanakhe ivuta ingadi indvodzana usamile ngelithandvo lamake lithi iBhayibheli bebakhamba naye la bebakhona bafunzi bakhe nabo Maria bebanaye bahamba naye. Kwakungelula kubabona bahamba kulendlela asashaywa. Kwakungelula. Uyasifundzela sesigugu usifundzela Johana 19 verse 26. Jesu wabona unina nemfunzi labekamthandza beme khona lapho. Ngako wase uthi kunina, make nanso indvodzana yakho. Wathi kulo mfunzi, buka la, nango unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi lo mfunzi wathatha lo nina wa Jesu wayawuhlala naye ekhaya lakhe. Hallelujah. Ngishilo bazalwane ukuthi kwakungelula kepha ngoba bese kusikhathi sifikile ukuthi Jesu ahlukane nenina wasemhlabeni. Bekangeka mfale kuJesu ngoba Jesu bekaNkulunkulu ngekwakhe. Maria bekangeka mdale kuJesu kepha Jesu ude ngenjongo. Yini injongo yakho Jesu? Ufunani Jesu emhlabeni? Jesu tolandza libandla ngoba sasonile endulo. Wakudzingeka kokuthi kuchitheke ingadi kuze kulandzwe mina nawe. Silandzwa njani na? Kwakune process lekufanele Jesu ahambe kuyo. Jesu kwakudzingeke kokuthi afundzise kokuthi kunekuthandzana emhlabeni. Jesu kufuna afundzise kokuthi kunekunakekelana emhlabeni. Jesu kufuna afundzise kokuthi kunekuphathisana kuphi emhlabeni. Ngubani nina wa Jesu? Ndvodzana ungubani na? Jesu uthi nina bodwa tubheka indvodzana. Ndvodzana bheka unyoko. Usho kubane Jesu? Usho kimi nawe thina lesisebandleni asinakekelane asibukele ibandla laNkulunkulu. Hallelujah. Sisesonweni nje kudzingeka ukuthi sinakekelane. Bekungani Jesu ungasho kubafundzi ukuthi wena nakekela unoko. Kepha iBhayibheli lama ngilifundza Jesu wakhetha umfundzi labekamthandza kakhulu lebekata u-understanda lendvo lanayo ngoba kudzingeka umuntu lonelithandvo akudzineki noma ngangubani kuhola libandla. Kudzingeka umuntu lonelithandvo kuba sebandleni. Kudzingeka umzalwane lotoba nelithandvo. Lithandvo lalibhaliwe emehlweni aMaria. Unelisizi Maria ubona indvodzakhe nayakhe iyanenge esiphambanweni ishatshiwe inemanxeba ayibukeki ngenxa
ngenxa yetinhlungu letivako kepha ngenxa yelithando. Mama bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Sifundzele sesigugu, usifundzele lapha kuLuka 8 verse 21. Sithi khona ku-understanda ngokuthi why Jesu athi kulomfundzi wakhe akabheke unyoko indzaba. Jesu usho njalo uthi wena ndvodzana bheka unyoko. Sifundzele sesigugu. Luka 8 verse number 21. Kodwa yena wathi make nabomnaketfu ngulabo labeva livi laNkulunkulu balende. Make nabomnaketfu ngulabo labeva livi laNkulunkulu bende njani balende. Lithi iBhayibheli lama ngilifundza makwa Jesu bekahamba ahamba nabomnakabo Jesu. Niya kuphi emakwa Jesu? Baya ku Jesu bafuna ukukhuluma na Jesu, kepha Jesu akungeneki la khona. Bayasondzela ku Jesu bayamtshela unina uyakufuna la ngaphandle. Nabomnakenu bayakufuna. Uyabaphendvula Jesu uthi Jesu unina wami nabomnaketfu ngulabasendlini yaNkulunkulu labenda livi lababe labathi mabaliva bandlule balende. Mama bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Haleluya. Endlini yaNkulunkulu akufuneki kuhlupheke bantfu khona wena. Endlini yaNkulunkulu akufuneki bantfu bafuna lisite etindumbeni ukhona wena. Endlini yaNkulunkulu akufuneki bantfu bahambe bokhendla ukhona wena. Endlini yaNkulunkulu akufuneki bantfu baphume bahambe bayogwadla ngenxa yokuswela kudla ukhona wena, ngoba wena uyindodana. Haleluya. Indodana ikuwe. Haleluya. Unyoko ku-apostoli. Apostoli bakhone ngivila fakaza athi ngalahlekelwa ngumake kepha ngisivanga lesikhala ngoba ngathi mangifike eTophi kwabana babelongithathako wangona ngaba namake. Ingabe nini bafundisi niyakwenda inhloko, libandla liyakwenda inhloko. Mama bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Haleluya. Kuphi endlini yenkosi. Haleluya. Ungifundzele sesigugu lapha kuJohane 7 verse 5 to 7. Sitokhona ku-understanda kokuthi why Jesu bekangabaniki bomnakabo, angabaniki makwabo kokuthi asala nakekelwe ngibo. Hayi ngobe Jesu bekuthe la bekatelwe nabo. Jesu bebakhona la bebatelwe nabo. Kepha sinye sizathu lesende Jesu wangabashiyi kunyoko wakhe, wangamshiyi nabomnakabo. Sifundzele sesigugu. Johane 7 verse number 5. Ngisho nabomnakabo imbala babengakholwa kuye. Haleluya. Waphendula Jesu wathi, sikhathi sami asikefiki, kodwa kini sonke sikhathi silungile. Live lingeke linitonze nine, kodwa mina liyangitonza ngobe ngifakaza ngalokuthi imisebenzi yalo mibi. Haleluya. Sivile bazalwane. Kungani Jesu angasho kubomnakabo ngokuthi salani ninakekele make njengoba ningibona ngilenge esiphambanweni, kusho kona ukuthi angisabuyi ngiyahamba. Kepha ngoba bebangakholelwa evini laNkulunkulu, bangakholelwa kuJesu umnikati wempilo, kube bamuva makathi mina ngilisango longena ngami uyawuthola emadlelo lalihlata adle. Haleluya. Kube bamuva makahambe emasinagogeni ashumayela, kube bamlalela makaphilisa abantu babona timangaliso.
kepha kentekanga lokho abakholwanga kuJesu. Hallelujah. Bongalishiya njani libandla laNkulunkulu tukwemuntu longakholwa uthi abafundisani ngoba phela bona abakholwa bathi abakhomba yiphi indlela ngoba phela bona abakholwa. Kungako ke Jesu bese kathi kokuthi ngumzuzu wakhe wegcina isikhathi sakhe sesifikile kokuthi ahamba abuyele kuBaba. Ushiya nabani Jesu? Ushiya nabani Jesu? Jesu wasishiya nomoya longcwele lotawuba ngumsiti wethu. Asisalanga sodwa silibandla. Mama pheka indodana, ndodana pheka unyoko. Hallelujah. Kepha ukhona moya longcwele longumsiti noma Jesu ahambile moya longcwele akahambanga ngoba Jesu wathi makanyuka moya wongcwele wehla wato representa Jesu. Wena awudinge lutho awudinge ngoti leta kwehlela ngoba Jesu takhetha imvu bekade ihola ngempili yena ete ngemuva. Kepha nyalo kunamoya longcwele lohola wena ngempili awudinge lutho. Hallelujah. Mama bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Siyabanakekela yini noma siyakhulumela? Hallelujah. Mabathi nikela unikelele labaswele siye sisho ukuthi abayingane emsebentini. Ukhona yini umsebenzi eSouth Africa? Mama bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Kuthi ngeke abantu labato understand uthando lokuphatha libandla. Kuthi ngeke abantu labato understand ukuthi lo seceleni kwakho akasuye nje wakaNkosi kumbe lona wakashongwe kepha sonke sesiba kaKristu. Hallelujah. Sathengwa ngengadi yewuhlu. Kuthi ngeke abantu labato understand ukuthi yini indvodzana yini unyoko. Hallelujah. Mawungayathi indvodzana ungayiunderstand lento ungayiqonzi ukuthi yini kunakekela yini kuthanza. Babemeceleni babukela lalela. Petro wamphika wasaba wamphika bakhona labema. Hallelujah. Kwaze kwaba sekupheleni ngenxa yelithando abazange basaba. Kungako bayiva le message labo lebabaleka abayivanga le message. Kunjalo nakushunyayelwa liyashunyayelwa emabandleni, liyashunyayelwa emabhasini, liyashunyayelwa etitimeleni, liyashunyayelwa emaredweni, liyashunyayelwa ema-TV. Kepha sibabonge labalivako kuthi ngeke labatoliva labatawumethude na Jesu kuze beve imessage ngoba mawukhashane naye angeke wamuva ngishakhuluma noma ukhashane namoya longcwele noma ngakhuluma kangaki. Kepha mawukhashane na Jesu angeke weva ngoba athi bhasobha ingoti angeke ulalele ngoba wena ukhashane naNkulunkulu. Uyambita Jesu, ubita Simon Petro. Simoni umbita kathathu uziyacasuka. Usakamqinele timvu takhe ateluse. Sethi ngaki lo telusile wathi lusele endlini yenkosi bangakile baphenduke ngenxa yakho noma wena sewaguquka sivalo bathi mabangena baqoshwe ngowe. Khumbula mama bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Wafa wafela mina nawe ukuthi mina ngikhona kunakekela lo akashongwe. Wakashongwa nakekela wakaNkosi, wakaNkosi nakekela wakamkhatshwa, wakamkhatshwa nakekele wakamakhubela inzaba. Asisanathi bongo masesandlini yaNkosi sonke siba Kristu. Hallelujah. Sonke sinyamanye singumtimba munye wa Kristu. Ngitawushiya inkosi ibusise.